Caramba, com a galera, menele. Abonnez, ya bogol mi hakba o. Men sedi tan. Jogue mo mi adelega. Sida fala anate ana awo bi do kitete awa dia fe maro ka dia ferango imu yallanga spe la zipentani mi sila zipita ta mi la yampantani wonna babu bombo klakema mi da fiki de verifier good nawango yampantare gora yampantare no wala lampiji birdiji Fos mi wolantama nabe tanke mfan nabe no me ga ferra ba de mu ma ferra ba mu yallangi on nabe bu klapu c'est si mi yotale ba fi ma mi na bora ne nyeng jeji sala si mi yotale bi ba de ga mi na bora anka Mi domandi di konguli Depo konyende idu damo de ngojam fotomada parce que min nima mi yiɗama yiide stress ji gono to mais sa ari tun a jooɗike a yomi a fanki mi lamdike ala wolde holno mi jettite Andi min haalaji gono to welatala mais déjà la heɓi diwi lam il faut que je te le dise ok vas-y ko figorejo an anini lam na yirde mo nini comportement ji gono to c'est bizarre parce que nde ñande warno ka suudu ka nenam tayla waali ka nder suudu to nenan no ka yaasi to anda so yaali ɓe siko wonno ari o itti piiji mo iwri karama ko o itti piiji hippugol nder ton foppu taaro sonni en même temps nena yiɗimo ɓayɓe yimo e nder gurugara maɓɓe on sonko ngon ɗum ɗon minane mi yalti après woni wo kanko mi anda o waray wono waɗa piiji gono to o fi o fiancé en premier jon fi on ɗon ignore yo yahu quoi fi on ɗon yahu quoi pour de bon parce que on ɗon kono noon nelnomo yo waɗu ɗum goto ne laamu min ngay mi anda fi ɗum har noon ko wolla wadde bononda inde kon ma honno piiji paajure ko ɗuma ni ko ngara mi anda ɗum ɗo joni no min komi faala réellement si tawi réellement tu es sérieux pour le mariage mi faala yo waɗu mariage on hara en accala par ce que gonga ɓeya ko ɓen takon sago gaño fanɗa par ce que woɓɓe no woodi a yiida e maɓɓe ara ɗon fijude jalon hara na ɗum woni ko ɓerɗe maɓɓe ma sikka ko gore ma hara na goreɓe ma y a des amis y a des compagnons. Ok, et je vois là où tu veux en venir. Je te comprends déjà parce que mi wolanoma law an kadi mais erreur ma no tawa toon négligence ma ko ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo fof et qu'est ce que je vais dire de ce côté fi côté mariage men moi je suis fin prêt sa yii mi naati mi corgi mi yii piiji ɓuyi mi muññike mi fanki mi waɗi e hoore am c'est parce que je tiens beaucoup à ce mariage est-ce que tu vois sinon le temps gorejo ma no wonno arde wolnalan haalaji min tigiri profita piiji gono toon si je voulais profiter d'elle harayno mi waɗino déjà est ce que la femme mais tout ce que je vais te dire ne te soucie pas min konngol ngol mi jonnuma ngol je vais l'aboutir mi respecta konngol ngol et puis waɗe mariage on ko hedditi ko yimɓe ɓen hande surtout Afrique ɗo yimɓe ɓen ko ronki koko ñaama wona ko wowla a faami mais an kadi programme ji maɗi a jogotoɗi a huis clos ko ɗum falama wolande man o programme mariage ko wona Allah kon fof ko fenade je suis entièrement d'accord avec vous mais woɓɓe gono toon kadi kala ka bonnata ma kala ka bonnete haray ɓe yeeso e ɓaawo est-ce que tu vois donc min tama ta souci ɗum ɗon fusnani toi an tigirɗa andi réellement que tu me plais et puis à chaque fois haray lam miijade fiima andi ha yewtuɗen komi wolantama ko minnema tout ce que je veux qu'on se marie ndaren feere et puis on quitte ici c'est bon essaye de sourire maintenant Pokotuma wa utudamo nengo bulintamayo
Wata dogan aruba tolan fije Sharia ɗo ko jam wona tan hewtininmi kam on bimbi subaka ko minnulani ɓiɗɗo an on o ari min yewtidi ko honɗuno woni komin yewtidi ko fi Mamadou Bama mo ma'a joni haray ko fi Bama mo ma'a ko minnulani Safiyatu mo an o ari min yewti min woni e konngol goto haray noon min besede mi ƴetti Safiyatu mo an okki Bama mo ma'a yo jombo dewgal sunna e farilla e hoore honɗum mi landaki on hunde si wona to haray ko ɗum hewtini men kam on ga bimbi subaka o leti gidani haray ko ɗum yo Safiya yo Allah du barke murandu ko waɗi mi waɗan ɗum ɗo miɗo suti ko woni wadde kon hakkunde ga woni circulde ga kon ko fewndi kom miɗo reeni ɗum ɗo andi ko mawɗo andi say ko ɓawli ɓendi famude haray ko ɗum waɗi somi wi'i min on e fondo an on e fondo ɓiɗɗo an on ko min woni nenela Bama mo ma ko min woni nene makko komi kaw makko patisingal ɗum somi ƴetti Safiyatu mo an okkirimo fi Allah fi lillahi wa lirrasul awa Allah moƴƴini mi landaki pussi wona to Allah moƴƴini few haray ko ɗum awa joni min kadi ko watta hoore ɗon mi toriki Allah ay Allah ko wawi kan joti yo Allah newnu ngal dewgal ɗo dago hakkude maɓɓe yo Allah laatinɗo hakkude maɓɓe amin joni Bama no nder ga mi noddaymo o ara o yiya Safiyatu lan andi so yi Safiyatu ɗo welto to ɓurani moƴƴol Safiyatu ene ɗa yiɗi Bama nene ayatamo ɗa yiɗimo dewga sunna e farilla hay so tawi no wona o sirton miɗo yiɗimo dewga sunna e farilla awa joni fadola mi nodda Bama ari mi alanima ha mi ronki ya accuɗana ko bimbi ka alanima ha mi ronki o tawano an enge wuula ɗo ka non mi jaɓata ɗum non o jara ɓengu lekkolo addo nde julɗerɗa joɗɗa on itti yewtikemi ha mi ronki ya addi o moninayna waɗa ha mi settinarami a ñayi ko fay koy fay kum o photo wala go ha nangen wuula a acce wonde fay kum fawto eɗen mari hande woɓɓe onon ko arduɗon ɗo na kanko duwarugol toon law kono avant que je suis venu ici non j'aime pas ça j'aime pas ça kawnala toon eyi famille on hiɗay jam wattuma dendu ari denɗuma ko eccanki ay école on ça va alhamdulillah hango activité ça va alhamdulillah awa ko jawo natana awa e eno ɗo Safiyatu o hewti o ari ɗum noon ko min faala wadde kisan honno ɗo Bama ko jam wonata awa kaw hande iwata ko mi nene ma e hino baben ma awa e mi yi piiji ko woni feƴƴude kon e hoore ma no satti ha e an tawde ko ɓiɗɗo a wona waɗede ɗum mi musaylam ka ɓera tawde baaben ma no ɗo fewndo ɗo hiɗa faandi hiɗa fewndi fi jombugo miɗo mari ɓiɗɗo fewndiɗo jombede joni noon mi tawi no mi nulan ɓiɗɗo an on o ara min yewtidi ha min famodiri min e makko joni mi ƴetti Safiyatu mo an mi ɓokkima an Bama fi lillahi wa li rasul hunde a landaka so wona deg